may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adomot gayam tinagmamayat iti sekunhan a sapato sa lakom do na anak kaw. Ay nawaw, wan mo ngamin nanang, branded pa iti daduma. Wan nga raw, nagmayat akit kitaan. Agpili kayo ananang, amangan kunak no adati makursunadaan nyo. Saan anak ko, di mo pa'y mo't nabawi ti puunam. Agpili aktulatan no adati saan amagatang. Agpili kay ki din nanang, di kay madanagan. Sa anak maki di amalugi. Sige laeng anak ko, ila kumpay kit di ano adda gumatang. Syaklaangan ti agpili para kada kayo nanang. Tapno adda isuot yo no kastang adda meeting. May salaang nga minti sapatos nga us-usaran nyo kat. Okay laeng anak ko, saan mo't akanayon ti meeting me? Daytoy nanang, ipadas yun no umanay kada kayo. No umanay, kukwayon. Adamot gayam tilakom a sapatos, Maridona. Wan mare, kaluklukat ko laang day ta idikalman. Agpili ka kit di mare. Ang mga no ada makurso na daam tita. Saglala ka laang tilakok mare. Iso ko matigagarak. Iso na lang ang tamadlaw mo't gayam a second hand. Awan mo't makitak a like nyo. Ah? Like nyo ti kayat mo mare? Dagiti nakadisplay dito'y abanda mare. Like nyo dagita. Ay nawaw, no para kanyak saan mo't ngaglang-lang a like nyo day tamare. Adamot ten gasgas na. Ha? Pasensya kan mare, ngam sa anak agumatang itilakom. Diyak kayat ti second hand akasta. Tay like nyo ti kayat ko. Okay laang mare, maawatan ka. Saan mo't ngamin nga agpapada ti kayat tayo? Nasaya at mat no kasta mare. Agpasentro ak inton madamdama. Ijay laang ti paggatangak iti sapatos ko. Mayat ijay taadala ko da a brand new. Ay nawaw, mayat to'y sapatos a ginatang mo itigayem mo eme bakit? Anya aginatang itigayem at asasawam dita sika, Leon. Ti ko nam kanya kiti agsapa. Kat mapan ka iti ayan ti kumarim, tagpili ka iti sapatos ala ko na. Wen, napanak ngam awan mo tinagustwak kadagiti lako na lakay. Awan ti like nyo. Agpapadang addadadaal na. Iso ang nagdiretso aklaangan ijay sentro. Ah, okay. Wen lakay, may mayatan ti gumatang iti brand nyo. Uray nangina, at least talaga a brand nyo. Saan akas itilako ni Maridona nga inusaran ti sabali? Ala, wanan, no brand new ti kayat mo. Isulaan ti ibagam. Sana masapol adadailim ti negosyo ni Dona agayem mo. Ay nawaw, insuot mo mati ka barbaro a sapatos mo anak ka. Sa dino ti papanam. At dalamapan ko sabton ijay sentro, tatang. Magbagay mo ti sapatos mo Siyempre, nalaingak ngagpili, tatang. Brand new matlaang daytoy, saan a second hand. Ay kamasapol nga iwanam, tapno saan ama perdi adagaos. Iso nga rod nga inoras a pumpunasak, tatang. Kahit manungay ti kasta. Nanginamot a tatang. Nasursurok pa ingam ti sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga amayat ti brand daytoy a sapatos, tatang. Saan asinsinan. Ay, madlaw ba? Sige, naawanan ibagayo. Agrubwata kon, tapno makaawid akmet lang ang adagos. Sige. Hagan anad ka, anak ka. Sika gayam day ta, Mari Emi. Sa dino ti papanam? Agpasentro akmanan, Maridona. Ay, okay, Mare. Agan anad ka.
Ay nawaw, awan ka di ti madlaw mo, mare. Ah? Kas ko maitian niya, mare. Kas iti baro a sapatos ko, mare. Ah? Nakita nga rod, mare. Nagpintas man ti disenyo day ta sapatos mo, mare. No sa anak nga agkamali. Nanghina day ta sapatos. Naalam, mare, saan asinsinan ti presyo da ito'y sapatos. Abak na pa'y ati sweldo nila kay ko iti makalawas. Talaga mat anga nanghina no kasta. Iso nga ay aywanak, mare, narigat no maperdi adagos. Ayun, mare. Aywanam tap no mausar mo pa'y itinabayag. Sa dino ka no, ti papananti kumarem do na anak ko. Agpasentro ka no, nanang. Nakitak tay sapatos na anak ko. Nagpintas sika. Brand nyo nga rod ti sapatos na. Ay nawaw, kunak man no ginatang na day di sapatos kun ka anak ko. Saan, nanang? Idi imay kat awan na gustuhan na kadagiti lakok isuan nagdiretso ijay sentro, nanang. Ijayan agim matang. Ah, kunak lakit din do si katinagapon day di sapatos na anak ko. Saan mo gayam? Nakasagana ka din, Emi bakit? Wala kay, agrobata ka din. Wen, nga moray di mon ikandado ti balay. Sigurado nga agawid matlaang ni tatang intom nadamdama. Nasapa rin mo arkay. Okay, irikap ko lang nga rod tiri daw. Ne, kata sapatos mo nga itisirok ti tugaw, di mo isarat? Saanan? Amangan no itaray dagiti tarakan tayo. Saan mo't siguro? Saan mo't anaangot ta sapatos ko? Ala, addaken ka dayta. Mala, iganampay nga rod ti danom abalon ta. Ta irikap ko tiri daw. Si kamat gayam ti masalaw mi, Maridona. Sa dinumanan ti papanam. Dati i-deliver ko nga order ti kaarubayo, mare. Ay nawaw, asino ak aruba mi, mare? Si kakit di mat bakit? Saludsudom mat aminan. Agtal na kasi kalayon. Ta saan asika ti kasarsarita? Ay kwa, ni Manang Agnes tinagorder kanyak, mare. Sapatos ti order na. Ah, mahilig mo't gayam ni Manang Agnes iti second hand a sapatos. Uray second hand do na tibker, okay lang bakit? Ay nawaw, talaga mo't asampitaw kasi kalayon. Ala, agpatuloy kami, Maridona. Agpatuloy ka matin. Tapno saan ka mataktak, itilakad mo. Anya nga oras ang nagawid kayo, tatang? Itay pa'y anak ko, apay kaday. Diyak mo ngamin makitan ti sapatos ko. Ay nawaw, anya manan a sapatos ti birbiro kamaya. Ti kabarbaro ang sapatos ko, tatang. Nangi kabila maya nga ba? Iti sirok ti tugaw ijerwar, tatang. Ay nawaw, apay nga ba na di mo inserag. Ay kita dita. Amangan no inayayam dagiti taraken tayaw. No inayayam ti taraken tayo, di adalaang kumaditaan na iwara, tatang. Kun saan ko maamapukpukaw ti dua. Adda suspetsak, tatang. Ne, hanya pa nanday tasos pitsam. Adda lakit di tinang kurso na da iti dayja sapatos ko. Ha? Kabarbaro kun nangina ngamin dayja sapatos. Ay kita di ka man na nagpabasol iti inosente, sika, eme. Ay nawaw, apay ngagdardaras ka mat bakit? Sa dino ti papanam? Iti ayan dayjay adona lakay. Na, apay ni Dona. Ti kunana itay agsapa, ket adda ti i-deliver na nga order ni Manang Agnes. Amangan kunak no iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko. Hey, ay nawaw ka bakit? Pagsuspit sa amatan ti kumarim, an-anuan na kumangay ti sapatos mo. Nakita no kasano na akitaan ti sapatos ko iti naminsan. Saan laang aray talakay. Naibagak anangina ti pinanggatang ko iti sapatos ko. Sigurado akinurso na daan na dayjay. Agpabasol ka manan, kat awam mo't pamanagnak mo. Nasken amapanak iti ayanda itamot laang. Agpanunot ka pa'y man anasaya at bakit? Sana na ita dinarasudos laang ti mo. Di ka manaktak. Inakon, taamangan kunak no ilaok na meten kadagiti second hand a sapatos ala ko na. Dakkel ti makortana no maila ko na dayja a sapatos. Ha?
Naglalaingan ngay DJ a babae. Pastrakan naknana ni Nita. Awan ni Dona dito, Ime. At dalangan kayat ko akitaan. Ay nawaw. Anya DJ, aya. At tapag nga iso tinang takaw iti kabarbaro a sapatos ko, nana. Anya. Madlaw ko ngamin akursonada na DJ a sapatos idi nakita na. Amangan ko na, no inlaok na matan kadagiti wag-wag a sapatos, ala ko na ti sapatos ko at tinakaw na. Ay, oray mamirmiraot kami lang. Saan mi nga aramid ti agtakaw, nakong. Di yu amu anana. Saan mat nga inuras kat abambantayan nyo ti anak yu? Amok, asan ang maaramid ni Dona ti agtakaw. Uray kasanupay ti kinarigat ti biyag me. Nukas na nga rod, pastragan na. Kayat ko makita dagiti sapatos, ala ko na. Tapno makasigurado ak, nana. Ay nawaw, anya ti aramidom dito'y balay, Mari Eme. Imayak tasap-sapulik ti mapukpukaw a sapatos ko, mare. Apay adito ti pang sapulam iti gamit mo ang mapukpukaw, Mare. Gaputa mariknak asikati ng takaw iti dayje a sapatos, mare. Anya? Sigurado. Inalam idinapan mo in deliver ti order ni Manang Agnes. Nay, di ka agpabasol akasta, Mare. Nadalos ti konsensya. Irwar mo dayje a sapatos, no? Anya ko matiirwar ko, kat awan matitinakaw ko, Mare. Amo ka. Planong nga ila ko dayje a sapatos kadagiti kalugaran tayo. Si kalaang mati amok analaing amang ila ko iti second hand a gamit. Ay na, Mare. Uray labusan nak ita. Talaga nga awan titinakaw ko a sapatos mo. Wan, mamirmiraot kami. Ngam, saan kami nga agtatakaw, Mare? Sakbay nga agiskandalo ka. Siguraduam nga ada natibker nga ebidensyam. Makaparurod day ta Mare Emi, nanang. Nalabas nga rod anak ko. Uray siya, maistresak mo't kankwana. Nagado nga ibagbaga na iti awan ka. Asino tinang paunag kwa na, nanang? Ay nanak ko, saan ko kumaapastraken? Ngam nagadumo nga minin nga ibagbaga na. Ipilit na ti sumrek, takitaan na kanunuad at ti sapatos na iti uneg ti balay tayo. Talaga at trespassing day ta, babae. Nakapigpig sapay ti sauna itay. Agsirip pay kit din adagiti kaaruba. Mas daaw da siguro ano asino ti agbugbog kaw, nanang. Wan nga rod anak ko, nakababain. Pagbalinan da kamutin nga agtatakaw da nga eme. Padasen na ti umay manan dito'y balay, nanang. Anyat aramida manak ko. Awagak ni kapitan ta umay daguyudan. Nalaing nga agpabasol day ta babae. Saan aga po ta marigrigat da tao kat pagsuspit saan ako nakasta. Awan ti sapatos ko iti ayan da doon na lakay. Ay, kat kitaam di tarwar ang mga no inay ayam nga agpaiso dagiti aso. Awan nga rod ti makita. No adda dita, dinakitak ko man itay. Ay, nawaw. Kastalatan. Basta agpabasol kalatan iti uray asino dita. Mariknak nga rod, aday di amari doon na tinangitaray iti sapatos ko. Ay, palagipan ka manan bakit? Narigat ti agpabasol no awan ti pamaneknek mo. Ang mga nusikapay kit di ti madaksan. Agtatakaw kit di day di a babae. Di namot amutagbain. Gaputa awan CCTV dito'y balay. Ginundawayan namutan. Ay, nawaw. Tay sapatos mo't ni Emi day tag-iganan nyo tatang. Nakita kiti likudan ti balay, kabayatan ti panagdalos ka. No kasta. Iti likudan ti balay gayam tinangitarayan dagiti aso iti sapatos na. Makalawas na nasapsapulan na kay. Ay, Wayne, pinabasol na pa'y ni Dona. Ang tagayam, inayayam mo dagiti asaw. Basol na matlaang nga tatang. Imbagak ngamin nga isirek na. Ngam di namat inaramid. Ay, kasaritam to intun sumagpag. Bagbagam, di asawam. Un tatang, talaga abagbagak daya babae. Tapno dinan ulitin ti kasya nga inaramid na. Ay nawaw, nangalaan nyo iti sapatos ka, layon lakay.
Nasarakan ni tatang itilikodan ti balay, kabayatan ti panagdalos na. Kaslang inat-ngat mo ti aso. Una, ta inay-ayam da nga ro di jay likod. Ay, una yan. Sayang da ito ang sapatos. Awanan naperdi daytan. Tidakas na pa'y, pinabasol mo ni Dona. Sapay pinagsasawak ida nga agi na idinaminsan nga aldaw. Dayta nga rod kat bakit? Nakababa inti kas yang inaramid mo. Naimbag ko nam, ta saan da ka nga impabarangay. Ay nawaw, anya payla ang tiar aramidam dito'y balay si ka Emi. Awan ti sapatos mo dito'y. Imayak, tapno agkid daw iti pamakawan mo. Saan atap no makiapakan ka? Nasarakam ka din ti sapatos mo. Nabirukan ni tatang itilikodan ti balay mi, Mare. Kunak tumo ngamin king ka. Saan ko apag-interesan day ta sapatos mo anya? Sorry, nagbidutak, Mare. No awanan ti ibagam, mabalin mo ti pumanaw. Mapakawan na ka di pa eh. Wen, pakawanan ka. Ngam saan akayat asawan day ta nga agsubli pa'y ti sigud alin nangan ta. Pasensya kan, ngam gapot ti day ta sapatos, napanaknakak nga agtatakaw gayam ti panangkitam kanyak ako marem. Sa bagay, marigrigat kami laang ngamin. Iso nga uray awan basol me, basta ada ti mapukaw, da kami adagos ti pagsuspet sa anda. Kahit nakasaritam ka di matlaang di Dona. Uwan tatang. Oh, apay nga rod analiday ka. Uwan tamarik na kadina kun kayat agayim. Ay, kasta talaga, ta napasaktam, tirik nana. Kasano nga rudan day tatang. Di mo mababalaw ti gayim mo, ta nasakit ti mapabasol. Naimbag kumaano kinasaritam anasayaat. Saan ta nagiskandalo ka pa'y iti paraangan da. Siyempre, napasakitan ken napabainan dya tao. Uray asino mo't Diyakon amuno kasano ang makabawi akin kwa na tatang. Ay, ket adal ken kaday ta napasabak. Tentun sumaro daw. San ka basta agpabasol iti uray asino dita. Sana gaputa marigrigat dya tao. Ket pagsuspitsam matanagaws. Hey, narigat ti may lawlawan, anak ko. Ay, nawaw! Sakbay nga agpabasol ka, siguraduam nga adda natibkar nga ebidensya. Iti kasta kat saan ang masaktan tirik na dagiti inosente a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat parikot mo aya bakit? Itay pa nga agal aliwaksay ka. Ay, hawanan nga rudan ti kaduwak nga agbantay ije pwesto lakay. Ay nawaw. Kika anak kam nga. Last na ka no, ngagtrabaho intong bikat. Apay ka no. Anak ka ti diyo nagkinaawatan. Awam mo ki ide, ngam nag-enroll ngamin iti TESDA. Iso ang masapol nga agpasentro iti Lunes, ta agrugin ti training da. Naitalangan pa iso. Agkita ka niti sabali at ang danam Sino ngay nga ta? Ni Manang Maricel nga ang mga numayat na dyan. Diyak kayat ni Manang Maricel.
Nagagitmot ni Manang Maricel, bakit? Ay, basta. Agsapulaklatan iti sa bali lakay. Bayam siya kung ti makamong agpili. Anya ti may mugatangan, Nana Paula. Ay, may sakilo a kabates. Kan may sakilo a pitsay laang. Elizabeth, nakaw. Ay, agpili kayo nga ro din, Ana, na. Taikilo tayo. Awam mo tayo ka, anak, ka, makaduam. Ag-eskwela ka no iti TESDA ije sentro, Nana. Ay, di awanin katulungam. Ay, agsapsapulak pa'y laang, Nana. Ay, wan. Ni Junjun ngay, nga apo ko yo. Bakasyon da ita, saan ka di? Amangan no mayat mo't ama kitangdan, tauray isupay laang titangdanak. Isupay agastusin na ano pa nag-ieskwela manan. Ay, mabalin mo ni Lilay, nakaw. Tay ubing ti kayat ko, Nana? Sige. Kasaritak tuman ti apo ko, nuan niya ti makunana. Sige, bagaan kantaw no kaskasanaw. Ayan ti apo ko, Lilay, anak ko. Ay na, napan nakitang Nanang. Kunak manonal pasti paparamid ni Lucy ken kuana. Wan, inayaban ni Tata Ador. Agapit da kanu ngamin itinatang ita. Abangan kiday no, kaya't natin makitangdan ken ni Elizabeth. Anya ngay kanu ti ipaaramid ni Mari Elizabeth, Nanang. Tumulong ka na, ijay pwestuda. Apay ti kaanakan na ngay, asigod at ang tangdanan na. Bisi ka numutan, ta agtesta. Di dan masangaw ti agtrabaho. Kat no kayat ni Don John, di ipadas na ijay. Nagagamot ti apo ko kahit. Sigurado akabaulan na ti trabaho ijay. Sige, Nanang, takasarita tayon to inton makaawid. Sigurado nga umanugot da jay, tayornungan na kanu ti panagadal na. Kaya't namat piman ti makaturpos. Mayat day ta. Taubing pala ang nairwaman di ti trabaho. No saan ko maanasapaan na tay ti amana. Ay, saan ko marigatan na kasta. Anya di ko na yung ibagayon, Anang? Kaya't mo ti makitangdan ka ni Antim nga Elizabeth, anak kaw. Anya ti paramid na, Nanang? Aglako kayo kanu, ije pwestuda. Ay, wala. Kayat ko, Nanang. Maanusam nga ta. Ay, nawaw. Nairwama ko niti trabaho, Nanang. Basic langan, tagla ko kanyak. Kaano nga yung mangrugiak? Ita ko man ata isopay. Kasaritak pa'y nga umuna ni Antim, anak kaw. Saludsudon ta, no mano ti ikad na atangdan mo. Kano anya ti oras ti trabaho, tapno amu tayo mata. Sige, Nanang. No kayat ni Auntie Elizabeth. Mabali namang rugiak inton bigat mo tlaan. Anya nga'y Marilili. Anya di ko na ni Junjun. Mayat ka di? Wen, mayat ti anak ko. Kaya't ko kumaamaamuan no mano ti itad mo atangdan na. Kano anya nga oras ti panagtrabaho na, Mare. 280 lang ti kabailak. Di ka madanagan, Mare. Pakanuk mo ti anak mo. Saan amabisinan ija palingke? Ay na, di lang mabalin at 300, Mare. Nagagatmat kit di ti anak ko. Uray ubing pa, kat mapagtalkan da jay. Uno saan, uray saklangan titang danam. Ni Junjun datan, Mare. 280 lang talaga ti kabailak nga itod. 9 a.m. to 6 p.m. ti trabaho. Ubing matgayam ti kayat mo, Mare. Wen tasan mo't kit di anadagsin unay ti trabaho, Mare. Kabailan mo't ti 15 years old nga aramidon ti trabaho ijay. Sige nga ron, Mare. Ni Junjun latta nga rudan. Ibaon konto, dito ayan mo inton bigat. Kumusta, gay? Anya tinagsaritaan nyo kung Marilili. Mayat ka day, makitangdan kin ka, bakit? Saan anilili ti tangdanak, Julius Lakay? Ay, nawaw. O sino nga raw? Tay anak na
Ni John John. Wan lakay. Ay nawaw, mahilig ka mo dito ubingan niya. Ay, wana. Ay, diyak kilibak, lagay. May mayat ti ubing at ang danan. Tanalaklakada ngamin na maisuraw. Inton madamdama, may demanda kay ti child labor. Ay, nawaw. Itian niya kumaaga po. Saan kumot ida pilpilitan? No asino ti mayat ang makitang dan, di iso. Apay mo't ngamin na kay kayat mo ti ubing. Ay, nawaw. Common sense mo tun alakay. Ha? No ubing titang danak, makatipidak. San mo't unay nadagsan ti patrabaho? Ken may saanin nga ubing ti 15 anyos. Barito day jayan, at danakam na, si kakit di mo. Awan ka rin ti paaramid mo, Auntie Elizabeth. No awanan ti customer, dalusam dagito'y petchay, wen. Day talang, Auntie. No malpas, ikilom dagito'y kamatis. Okay, Auntie. Sige, dalabiit papanak. Dito'y kalaang pwesto, wen. Urayam, no adda ti i-deliver daan natang. No adda ti umay gumatang, lakwam mutlaangan. Wan, Auntie. Kita ti kwarta nga ibay-bayad da, Agraman ti itid mo asupli. Tama nga no, sobra mo ten. Wan, Auntie. Siyak ti makam mo. Siguraduam laeng Tano ma short ti collection ay, kisayak ti tangdan mo. Nay, apay, sa dino ti papanamlilay. Kano kasangsang mula nga napan nakilaba. Ay, madanaganak nga rod, nanang. Ay, nawaw! Anya launay ti pagdandanaga, maya. Kumusta mo't nga tandi apo ko yung iji palengke, nanang. Sika, di mo't anak ka. Siguradaw nga day di palingki day jay. Madama manon ti panaglako da kani na. Ay, amangan mo't doon narigat ti ipapaaramid day nga Elizabeth. Kunaktumat asya kung titangdanan na hangam di namot kayat. No, dagitin siya mula ang ubang. Ti kaya na tangdanan day jay. Ay, uwan nga ron, nanang. Sa bagay, kayat na siguro mati makatipid, iso akay kayat na dagiti ubing at ang tangdanan. Tinapatag kat ada pagtrabahuan ti anak mo. Agawit to day jay intun madamdaba. Ipabay samkidi ti atensyon mo iti trabaho. Tapno ada malpas mo. Jack makaid na, nanang. Mapanak man pa iti palengke. Agawid ak tumat lang nga dagos. Kumusta ngay? Ado ka ditigim matang, Junjun? Ang dali maging matang, Auntie. Nasayat mo't nga no kasta. Kumusta kan dito, Junjun, anak ko? Ne, sika mo gayam day tamari lili. Ano tararamidan nyo dito palengke, nanang? Ay, ekwa. Adala na pan ko ginatang dita banger. Iso na panunot ko, tidin magas dito'y pwesto ni Antem. Okay, ak lang dito'y nanang. Di kay madanagan. Wen nga rod mare. Nasaya at laeng ni Junjun dito San mo to na yan nadagsan ti trabaho na? Kas makita mo't, awan unay ti aramidon na. Para kada kayo, Lola. Ay, nawaw. Anya da ito yapo ko. Prutas, Lola. Ginatang ko ti Daduma. Ti Daduma, intad niya Auntie Elizabeth. Nagsweldo ka ka din, anak ko? Wala nang. Iso aging matang nga kiti sida tayo. Ay na, indulin mo latta kumantap no adagastusam intun pa nag-eskwela, anak ko. Ay, una pa. Amumay da manula ang timay itad ti inamkin ka. Okay lang, nanang, Lola. Sagpaminsan lang, mat. Intun sumarunong agsweldo ka, uray di kan gumatang iti sida tayo. Siya kunti makaamaw, tadamot trabaho. Nanang, Nuan niya timbaga ni nanang mo, iso ti aramido mapo. Di nakam ka di pa kadanagan. Ipang pangrunam ko mati kwarta agastusam para di pa nagadal mo.
Inted mo ka din, ti tangdan ni John John, bakit? Ay nawang. Apay, anya ti pagkit-kitaam kanyak Julius. Ah, sinaludsod ko lang, mo't. Amangan kunak no nalipatam. Ay nawaw. Amok dagitan. Saan na masapol nga ipalagip mo? Ay, apo. Malahunan. Agpalis ka nga rudan, ta, mangan tayon. Apay, nakaluto kan? Wen, nasapa nalpas ti trabaho me, so nasapa ak mo ta nagawid. Ay, nasayat mo't garutan ay apo, nabambanugak unay lakay. Ado ti trabaho ijay palengke. Saan ang makainan na da tao? Awan pa'y kaditi apo ko yo, nanang. Awampay nga raw na kaong. Ni, apay ngay. Kadno alas 7 matan. Mga no nag-overtime da Ay, una yan. 9 a.m. to 6 p.m. ti schedule ti trabaho na dayjay, nanang. Pamangan no paawid din jay anak mo. Ano santa nga urayan? Di ka nga minagpampanunot iti negatibaw. Tapno saan ka ma-stress? Madanaganak tanudad dumakat masapa arumwar. Intun kon, marabian nga gawid. Saan mat masursuro ti schedule nga imbaga ni Maria Elizabeth? Junjun, mabalin kan nga agawid. Agyaman ako na, auntie. No saludsuden ni nanang mo, no apay anarabyan ka. Ibagam nag-overtime ka, ha? Taadu tinateng nga inrepakta para intun bigat. Wan, auntie. Awan gayam, no awan ti aramidem intun bigat, mabalin ka kadi masapsapa nga umay. Amangan ngamin no masapa nga umay, ti mang pick up kadagiti inrepakta. Awan ti kadwak amang bagkat, sapay adda ti trabaho ni uncle mo. Okay, auntie. Sapsapag nga ron ti umay. Kastaman ti kayat ko ken ka. Nalaka ka akasarsarita, Junjun. Tangdan mo para itaalawas, Junjun. Dahito lang, auntie. Wen, nalaka nga min tinatengken prutas ita. Ado mo tigin matang, auntie. Wen nga manulaang mo't nga iti ganansyak ijay. Anya? Basit laang tinaganansyak. Iso akin isayak pa laang titangdan mo. Hindi ka madanagan, tano dakkel ti sales intun umay alawas, na yunak to titangdan mo. Okay, auntie. Apay akas tatilangam, nakamisuot ka mat. Basta nayunan nyo titangdan ko inton o may alawas sa auntie. Uwan! Makitan to ado ti mapaglakwan ta. Ti kanayon ko nga ibagaken ka, Di mo ibagbagaken nanang mo akurang ti inted ko. No di mo kayat nga ikaten ka. Naawatam! Nay, apay akas tatila nga managawid, Junjun anak ko. Kasanumat ngamin, nanang. Kasanute? Kurang man ang tinted ni Auntie Elizabeth sa tangdan ko. Ay, nawaw. Apay kanungay. Kat no nakumpletong mati 8 hours at trabaho. No daduma, masapa ka pa nga trabaho. Intun kon, marabyan ka pa nga gawid. Basit ka no lang ti ganansya nga. Kat adumat ti customer mi, nanang. Talo lawas na nakasta tinaramid na. Diyak lang imbagbaga ka na kayo, tayo sutibilin na. Ay, nawaw. Ay, saan mabalinti kasta Saan ka pa ilangag trabaho intun bigat? Kasaritak pa nga umuna day ta Maria Elizabeth. Ne, apay asikati may dito'y balay, Mari Lili. Ni Junjun ngay. Saanan nga trabaho ti anak ko, Mare? Ay nawaw. Apay mat. Kahit itid ko lang, matisweldo na. Intad mo nga paiso, ngam kurang mat. Ti ko nam siguro, kadyak maamuan ti kalukwa man niya. Ay, kastoy ngamin, Mare. Basit laeng at talaga ngamin tinapaglakwan mi. Kat no adu ka numat ti customer yaw. Aduang, manulaeng mati, ganansyak ijay. Ay, saan ang mabalinti kasta, Mare? Itad mo ti kurang asweldo ti anak ko. Ay nawaw! Apay, di ka kadi makaawat mo't, Mare? Kasta ti diskarte, Mare? Kayat mo ti ubing atang danan, tapno malukom ida, kasta ka day? Ah, Ay, sana mabalinti kasta kanyak, Mare.
Numano ti tangdan ang nagsaritaan ta, iso ti itad mo. Tuiti lang nga rodan, di mo pa'y maitad mo, tabuaw. Naa, santo pa'y nagreklamo jay anak mo si kantulakit din? Wana, tama ba inday jay? No di mo itad ti kurang iti sweldo ni John John, ipabarangay ka, maray. Na, sana siyak ti kalkalabahan ang kunakmanan. Nasabat ko ni Elizabeth di tadala ni Tay. Nag-report ka no, di barangay hall. Ay na wow! Kahit anya kanutin report na. Ti sweldo ti anak na adi mo into da. Anya? Urayam, ti schedule yo. Taag sasango kayo ka no, di barangay hall. Ay na wow! Ay, mga no mamulta lakay. Dahito ti di tayo sigurado, ah. Ang amnuan nyaman ti pangedeng ni Kapitan, iso ti masurot. Awan ngamin babain mo ang mga arami di ti kasta. Kurang lang arudan ti tangdan da ti may sangalda wait itod mo, di mo pa'y maitod abu umat. Kwa lakay. Kaputaw bingda, gundawaya mi da. Baliwam man ti kasta nga ugalim. Anusan je ubing ti agtrabaho tapno adagastusan na no panag-eskwela ngam kastakit din ti aramidam. Isardong mo, ti kasta nga aramid mo, Elizabeth. Dakkel paikit din tinagastos ko. Ayaw na yun, ti kasto yung mapaspasamak. Manaw, ti pabayad ni Kapitan ken kaya. Ninayunan na iti 280 per day lakay. Kurang kanupay day jay. Kunak tumet ken ka. Ayaw po, dakdakkel paikit din tinagastos ko lakay. Di ka ngamin masya ni Jobing. Isumot lagayam nga ubing ti kayat mo atang danan. Tapno addagun dawayam. Kaya't ko kumalaang mo't ati makatipid lakay. Kamali ti kasya pamayam pakat. Sana ka puta ubing akat lokumatan. Agbalin ka apatas iti amin na banag. No di mo kayat ti may sagmak. Ay nawaw! Di mo gundawayan ti padam a tao. Agbalin ka kumaapatas iti amin a banag. Tapno awan to ti pakaisagmakam intun mauding aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Naibusmon kaya man ti bagas sa bakat. Ay nawaw, sa payawanan may gatang. Ti impaw iti anak langay. Ay nawaw, naibusan day jay Idi pa'y napalabas a bulan. Nangigastusam. Di mo pa'y mat imbagbaga na ibus gaya man. Isu pa'y mat ninamnamaag ang maigatang iti bagas. Nalipatam ka din ti karnit baka ken baboy asindam idi napalabas a bulan. Kasanungarunan na ita. Dahito lang ang tinapatay. Awanan may saang inton malam. Naimbag ko maano agpautang da di tatersila. Sigurado adidatan pautangan ta atidugan ti listaan ta. Siya kung ti makamong agpanunot iti pamuspusan lakay. Mangted ka man iti sako lakay. Pangusaram iti sako ay Ay nawaw, agsaludsod ka pay laang.
Ag diskartiak iti may saang Pagdiskartya mag, Nagadulakit di asaludsod mon. Mangted kakit din iti sakaw, tanay, alas 5. Kaanon tupay ang makaluto ta no nakabumbuntog kamay. Ngala, mabitlaan, yalaan ka. Agawaam kunak. Dabed kanakan, umayak man. Ni, da kayo mo't gayam, Auntie Seni. Sumra kayo pa, Tagkape tayo. Ay, saan akapiti gagarak? Adda ka day ti kaanakak. Ay, awan pa'y ni David, Auntie. Adda trabaho na ita. Kat amangan no nag-overtime damanen. Adda ka diti masapol yu iti asawa? Imayak ta bumulod ako iti bagas. Naibusan kami nga main. Awanan ti maysa ang may kani Uncle Yaw. Ay, kasta ka di, Ante. Ay, pabuludan kayo nga rod, Ay na, agyaman naklaunay. Karga akong tisakaw kuan. Ay, sige lang, Ante. Adda ti bagas may iti kusina. Nayunak ti alaag. Tapno adda isa ang may iti dualawas. Ay nawaw, nangalaam iti bagas bakit? Ay unay kan Elmo. Imbis nga awatam, nagadupay laang matasal sa ludsudam dita. Umasidag kang amin Ay, makapasuron man ti kasta. Nangalaam nga raw iti bagas. Asinaw ti nang ipabulod kin ka. Panagkunakit sa nga 10 kilo tinsang putmaw. Iti ayanda ka anakan David. Hindi pa laing mo tinapanam. Nakababain iti kaanakanta. Imbag ka ni David ata mayat ti trabaho na. Saan akas ka nagiti anak tang agrigrigat. Ang mga na may bagat ti asawa ti kaanakanta, bakit? Bulod mait. Sugatak tumalaan. Ay nawaw. Saan ang mabalin nga agimot-imot day jay a babae. Tadata tinang tulong ka ni David. Idipim musay ti inana. Naibus mo't adagos ti bagas tayo, Rosalia. Kaano lang nga ginatang ko na ita? Ayun nga paiso. Nalipatak mo't nga imbagakin kan lakay. Tiyan niya, Imay ni Auntie Seni, idi na minsan. Bimulod iti bagas. Ado ti binulod na. No sa anak nga agbidot, mapanasa nga 10 kilo day jay. ay nawaw, nagadon. Kananda kanu nga rodmot kini Uncle iti 2 alawas. Awanon ati naaramidak, ta nagdirdiretsyo mo't ni Antim iti kusina. Binaybay aklatan ta amangan no adda ti dakes a maisawang ko, ket masaktan ti riknana. Bunod mo't kit di day jay. Sukatan danto. Ni Auntie mo. Nakita ka nagturong ti auntie nila kay mo iti ayan nyo idi na minsan mare. Close kayo gaya man. Ay, saan, Marilisa? Imay laang bimulod iti bagas. Ay nawaw. Apay abumulod ka na kayo. Kat pau-pau-itan mo't piman ti anak dang agtrab-trabaho iji sentro. Ay, awanan tinaaramidak, Mare. Antimot ngamin nila kay ko. Kano saan ko apabuludan, ay amangan no agsakit to tinakam na kanyak. Ay, di mo amo ti ugali da mare. So kita ma, amangan no agruam meten. Adamot siguro ti bain na kanyak, Mare. Day ti santay asigurado mare. Narigat ti makiap-apa kadagiti kabagyan ti asawa. Nang runa ket teritoryo da dito'y mare. Si kanto ti rumor adakes no kwa. Andan sweldo mi bakit? Ngamjak pa'y na i-withdraw. Ay, nasayaat mo't alakay. Tapno adda maigatang kadagiti masapsapol tayo. Si kantulatan ti mangi-withdraw. Itad ko lang ang ti ATM ko ken ka, ta si kanti makaam mo. Ay nawaw, saanin lakay? Si kalatan, adamot pa nagtalag ko ken ka. Si kati babae, bakit? Amok, analain ka amang i-budget. Nalalain ka ngam siya. Okay. Si kati makaam mo lakay. Agpasentro ka nga ron inton bigat, Wen, ilistak nga ruden dagiti masapsapol tayo. Tapno masulit ko ti pletek nga agpasentro. Uwan bakit? Di mo liplipatan ti bagas. 16 magaya man ti pizza italakay.
Anya kumaita no 16 bakit? Sigurado ang nagsweldo mo ni David. Ay nawaw. Di mo ibaga nga umutang kamanan iti ka anakam. Ay sad mo't siguro adakas lakay. Ngamen, dakkel mo tinaytulong tayo kan kwa na idipim mo sa iti inana. Sa maysa, saan ko matadawatin? Buludag lakay, sukatakto. Utang ka lang nga utang. Laglagi pa masabali itan bakit? Pamilyadon at tao ti kaanakanta. Siyempre, kasapulan damot ti kwarta. Maawatan mo't siguro ni Rosalia. Agpapada tayo laang mo't nga kasapulan. Kasanumot piman ang makaurnong na ngay no kasta. Basta, mapanak inton madamdama. No awan ti kaanakan ta ijabalayda. Adamo ni Rosalia pang ibagaak. Agaasam manday ta aminarkit mo, Rosalia. Ay, abas tumi ngamin iti makabulan, ante. Ay, anya ngamin yung tigagarayo? Ay, amagan no, ada na bati aswil daw ti kaanakak. Bumulod ak kumamanain. Ha? Uray 2,000 laang no adda. Di ka madanagan tabayadak mo laang. Jak itarayan, tawan mo't pagtarayak no bilang laang. Kwa, anti, dati na bati, ibayan mi ko maiti danom kun kuryente. Saan ba't siguro arash dayta? Daytoy laang ang tinamnamaan mi ang maibayad, anti. Ay nawaw, sukatakto ka di mo laang. Bulod mo saan adawat. Sige, anti, kasaritak pa'y ti asawak. Agsubli kay tulangan. Ay nawaw, di mabalay nga itad mo ita. Ibagam tulatan ka nila kay Mau no agawaid. Ras ka di, ti pangusaran nyo iti kwarta, anti? Waan, tanaibusan ti maintenance ni Uncle Yaw. Amom maet nga addaan na yun ni Uncle Yaw. No saan amamintinar ti agas ka agkaraw. Anya dinadamag ko bakit? Imutang ka kanumot ka dadabay. Sa kanupay ti inrason mo. Awan mo taga sa tumtumarat. Diskarte day jay, tapno maasyan ni Rosalia. Sa maysa, bulod day jay, mabayadan to. Ay nawaw. Bulod ka mo ta bulod. Kaslada namnama ang ibayad mo. Ay nawaw, maanusan dagi jay ti aguray lakay. Sigagit di mo't. Ano nang usaram manan iti kwarta binulod mo Ada ginatang ko nga imported agamit ken sabon ken ni Mari Sabeng. Anya, inggatang mo manan ti kwarta kadag iti bambanag nga awan mo't kaus-uskan na. Anya ti pa kays estresa, Mari Rosalia? Kasanumot ngamin, mare. Imay manan ni Auntie Zany ije balay. Kumkumpurmi manan ti umay na bulbuluden. Ay nawaw, idi pa'y napalabas at tawon day ta nga issue Un mare, nasurok makatawon mo ito na kasjeter aramidon ni Auntie. Bulod ko na, ngam di na mo laang ka di bayadan. Aging gaita, saan pa'y anasukatan dagiti binulod na idi napalabas sa tawon. Amangan mo't no thank you laang ti bayad na, Mare. Masurunak nga rod, mare. Ulbod, dayjay nga Auntie nilakay ko. Inton sumaruno, di mo latan ik-ikan, Mare. Ay, agunget ano saan ama ito ti kayat na, mare. Wen ngam no kasta akanayon mo nga itad ti dawatan na, kasanumat makaurnong kayo nga gasawa. Na. Addan sa nga agpaiso ti puntum, mare. Iso ano siyak ti sika, di ka mangted, Mare. Iso pa'y dito apaka-stressam. No adaman sobra iti sweldo nila kay mo, savings mo, Mare. At least day jay, maalam no kaano akasapulam. No ipautang mo nga men, di tay sigurado no masukatan o no mabayadan pa'y. Nang runak at kabagyan nila kay mo ti pinabuludam. Pudno launay, mare. Nagrigat ti agsingir iti kabagyan ti asawa. Ay talaga narigat, Mare. Isupay ti pangrugyan ti saan apagkikin na awatan no daduma. Naurnong mo't gaya man ti binulbulod ni Auntie Zany. Ta idi pa'y napalabas atawan ti daduma, lakay.
Makatawanan tinapalabas ngam di na mo malagip asukatan. Nene, agasam nga datoy. Kurang paikit di dayta At dati saan ang nakalista. Anya? Ay, kasaritam tumang kiidi ni Antem. Isupay kumadayta agastusan tayo no masingirta. Itugot ko dito alistahan. Tay pakita kanya ante no maranak di tabalay da. Wala kay. Tapno makita na mutlaang Nag-anniversary ti daduma binulbulod na. Ante Seni, imayak tay pakita ka na kayo ti listahan na iti binulbulod yaw. Listahan ti binulbulod ko. Walang ti. Anda kas, bagas, kan nadumapay. Ay nawaw, di ka di bakit mau tinangilista ka dagita? Walang ti. Nairuam ngamin ni bakit ko ang mangilista. No kasta nga daw may agbulod tapno di na kano malipatan. Ay una yan. Agraman dayta singiran niyo pay. Isupay kumamot ang igatang may iti masapsapol may ante. Una yan. No makapagsingir ka. Nalipatam samat, dagiti ado atulong ko ken ka, idi siyak din ang palamot ken ka, idi pimusay day dinanang mau. Ngam timulong akmat na nagtrabaho iti garden nyo, ante. Libre pa yat ipanagtrabaho kini. Una yan. Sinugsugan na kasiguro ni bakit mau, isungag singir ka matad. Anya nga rin di kayat yo, ante. Thank you lang yung dagijay. No agsasauday dya adabid, kunamla no asinaw. Ay nawaw, saan na dakes no singiran na nagiti binulon mo kadakwada, baka... Kurang pailaang day jay, abayad ka dagiti sakripisyo ken kwa na iday. Natutuusan, sobra na ita. Dakilan ni David iti pimusay ni nanang na. Lalipatam ka day, libre ti panagtrabaho na iti garden tayo iday. Basta! Ay no sakti si ka, agbain ka, iti asawa ti kaanakam bakit. Hoston ti utang, kas kadabulod, tapno makaornong damay piman. Diwan laang. Ha! Paisabat na dya Rosalia. Sinugsugan naman nila kay na. Agraman na bayag nga utang ko singirin damay. Uray na bayagan, utang latta dagijay. Utang arumbeng lang nga bayadan. Kasla saan nga ante ti pangibilbilangan da kanyak no kastalaang. Uy, kanakam ni David. Agam saan arason na ita tapno di ka agbayad. Anyat kayat mau. Ilibrida ken ka, tinagrigrigatan da. Abusada kalauna ya, no kasta ti kapanunutam pa kay. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsaritaan nyo ngay ka ni Auntie Zeni. Narigat mo't na masingir bakan. Ha? Ay, kasano nga rodon dayta ngay? No di na kaya ti agbayad, baybay antan. Ngam inton sumarunaw, likan bastag pabulog. Sabali ti panuno ti tattao ita. Oray kabagyan, narigat asingiran. Kasanon no may bumulot kat ibaga namanen adakkel ti naitulong na ken kaidi. Di mo patpatyan niya, ante. Pudno, nga da na itulong da kanyak. Ngam nakatulong akmat kadakwada. Babanti pa nagtrabaho kiti garden da. No adda extra akwarta, i-savings talangan. Tapno nalaklaka amay withdraw no kasapulan ta. Sa bali ba't ti ugali ni Rosalia agayem mo niya, Lisa? Ay nawaw, apay ni Mari Rosalia, Auntie Zeni? Nakaim-imot launay. Ha? Anyat kaya ti asawan? Amom kaday, amin nga inted na kanya kat inlista na gayam. Singirin na amin sika. Amangan mat no ti imbagayo amin kat buludan niyo lang, ante. Ay nawaw, kanunungan pa'y laang mat ti aramid ti gayam mau. Sana kasta, ante. Sa balimat ngamin piman ti binulod ken inted. No binulod, rumbang laang nga isubli. Wano saan bayadan. Wan ngam common sense meten Kaanakakma nila kay na. Panagkunakat da kayo ti ayan ti kamali, anti. Kamali ti kasta ka panunutan niyo. Uray kaanakan niyo ni David. Utang is utang, anti.
Ada ka day, Rosalia. Ne? Auntie Zene, da kayo gayam? Bayada ko, dagiti binulbulod ko. Ha? Tapno saan anak kababain ka da kayo iti asawam. Binulod ko nga agpay suday jay, so arumbang lang abayadak. Advance payment ko. Tay nabatay, inutek abayadan. Ah? Pasensya ka na, kadagiti dakis anay sausawang ko. Siyak ti ayan ti kambalay. Ay, kung naklakit din, sino ti kasarsarita ni bagat ko? Da kayo gaya man ti Sene. Ay uwain, bayadak dagiti binulbulod ko. Kahit pasensya kayo na, kadagiti dakis anay sausawang ko iday. Nagbidutak, uray kabagyan ka. Rumbang latabay adak dagiti utang, kanda dumapay abinulbulod ko. Taamin tayo kat agkasapulan. Ay, nawaw! Uray kabagyam tinakautangam, rabang laang met nga agbayad ka. Iti kasta, pautangan da kan tumanen inton agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sika nga ro din ti makamo amang ikampanya kanya kiti lugar yu lolit. Wan, sir. Siyak ti makamaw. Agbiro kanto iti kaduam, tapno adu ti malpas sa trabaho. At damot dagiti gagayim ko, sir. Isudalaangan ati ayabak. Di ka madanagan. Mangteda kiti budget nga aramatan nyo. Kentang danan da kayo. Ay, nawaw. Ay, agyaman ak unay, sir. Lalayangan nyo ti mga kampanya kanya. Bareng mga baka kiti lugar yu. Di kay madanagan, sir. Siyak ti makaammo ka na kayo. Ado ti amamok ijay. Itapay lang ka mariknak ang mga bak kayo ni ti lugar may. Maragsakan ang launay iti daytaan nangag ko. Kahit kaano kayo amang rugi ngay. Inton umay alawas, sir. Kasaritak pa'y dagiti kukumarek no mayat da amang ipurdiya. Okay. Kontakan nagtuno ka sana. Wan, sir. Ariglado. Asino jay kinasaritam itay Beltran anak ko. Nilolit na nang. Anyang iti may naimbaga. Nagsaritaan mi ti may papan iti trabaho nga aramidan da. Ay, no kasta. Tangda na may. Uwan nanang. Iso ti mga kampanya kanya kiti lugar da nanang. Ay, no kasta. Nanayunan man ang titangdanam. Kapilitan nanang. No kasapulan nga aramidak da ita tapno mga bakak. Tapno maituloy ko tagserbi. Aramidak nanang. Kita tapilyam ana imbag dagiti tao apagtalkam anak ko. Nangruna ket nagan mo ma ti ikampanyada. Uwan nanang. Di kay madanagan. Palagiplaeng anak ko, Narigat ti agtalag iti uray asino man. Aklunan tayo man wano saan. Adda dagiti tattao a kwarta lang ti kayat Mari Paula, awan ka di ti pakipurdiyaam? Awan pa'y nga rod marilulit.
Nalpasan ti paparamid ni Sir George kada kami. Amangan ko nakno kayat mo ti makipurdiya ken ni Beltran, mare. Kasapulan mi ngamin ti kadwa. Anyang iti maaramid, mare. Ay, dala ka lang, mare. Mangiwaras tayo iti polyetos. Manungay ti tangdan tayo, mare. Ay, basta da, mare. Di ka madanagan. Tamabayadan tayo, mate. Makapasyar ta pa iti sa bali a lugar, mare. O sige. Kayat ka di asawon day ta. Mayat ka, mare? Ay, uwan, mare. Pagururayak, no addamanan ipaaramid ni Sir George. Ay, mangrugi tayong arudan. Ay, itong bigat, mare. Alas 7 nga agrubot tayo. Agrubwata kong tatang. Nay, kunak man no awan di pakipurdiya amita anak ka. Makipurdiyak iti boss ni Mari Lolit, tatang. Ha? Sino abus na? Ni Sir Beltran, tatang. Mangiwaras kami iti polyetos. No kasta, mangikampanya kayaw iti politikaw. Sumuro takta kayat ko ti makipurdiya, tatang. Awanan ti daduma pay. Di kay madanagan, tamatangdanan kami mat. Ay kitsi ka ati makaamo anak ko. Ay nangaw, kayat ko tatang. Isupay mat ti tangdan ko. Diyak mat kayat ti agil ilad laang dito'y balay. Adumat gayam ti tao dito'y marilulit. Wen amare, ta dito iti pag-uumungan da. Kasta gayam. Italaeng ang makapasyar ka iti dayto a lugar. San ka day, maray? Wan, first time ko nga agpaiso, mare. Kunak tumit. Iso ha, husto lang nga si murot ka iti pa nagkakampanyami, maray. Adda ti sweldo. Makapasyar ka pa. Iso na lang ata masapul ang magmag na tayo iti adayo. Nang runa kat awan kalsada. Ang okay lang, tadumot ti libre. Ayun, mare. Iso sumurot kan tumanay. Nintun sumaruno, mare. Ay, madamag ko man gayam, mare. Kaano nga iti sweldo tayo? Kwa, linawas nga agpasweldo ni boss. Ay, nawaw. Mayat nga ron, ano kasta, mare? Maala tayo, adagos tinangdan tayo. Kumusta mo ti panagkampanyayo nga'y anak ka? Mayat matpi man, tatang. Nabisitak dagiti barangay dito'y lugar tayo, adyak pa'y nabisita. Kahit aging gakano nga iti panagkampanyayo? Ay, dahito tijak nasa ludsod iti kumari ka, tatang. Tilaang may papan iti sweldo may iti sinaludsod ko. Linawas ka no gayam nga agpasweldo ni Sir Beltran. Ay di mayat. Maalayo adagos titangdan yaw. Kahit manungay mo titangdan yaw iti may sangal daw. Saan mo't anay baga ni Mare, tatang? Ang panag ko nakakot, minimum lang. Ay usto nga rod. Kasla nakipurdiya kamot lang ijagardain. Wan, tatang. Sige, umuna akon ang maturog. Nang restaurant kami kadagijay kakadwak, sakbay anaghawidak. Iso anabsugak pay laeng. Pang-inam nga daw ko itan, marilulit. Uray siyak mutlaeng, mare. Maala tayo nga tatitangdan tayo inton bigat. Ay, wen. Mapan ko alaan ka ni Sir Beltran inton malam. Tapno ready maiwaras inton bigat. Ay, nasayahat mat nga rod no kasta. Adamanan may gatang iti bagas. Wala? Ay, mare, ni Sir to umawawag. Panawan ka pa'y atas, ang batak man to'y awag na. Hello, sir. Na, ni Sir Beltran laeng ti kasarita na. Nang masapul ka nung umadayo. Apay nga tao. Itay pa'y ngagsarsarita da iti cellphone. Ay, dinasayaat. Umasidagak tapno manghag ko. Aday ta, agpwesto ak ditoy. Ngamjak ipadlaw amang manghag ko ti pagsarsaritaan da. Ay, wen, sir. Sa nga pulo kami ang nagtrabaho. Bali, 500 times 70 tangdan ti may sa tao, sir. Ay nawaw, sa nga pulo ka na. Wen, sir. Kumarik tinatuma.
kasano ko man nagbalin na sa nga pulok, inam kami laang mat. Ni Mari Pilang, Siak, ni Mari Lulit, ni Yuli, ni Hilda, kanila kay na. Wen, okay, sir. Nalay May na talaga puntuan tayo na ta ang ako, Mari ka. malam. Sobra matimbaga na. Bye. Dakal ti kupit na nga raw. Ha? Eh. Ano aram nito, Mare? Ay, kumare, natinag ko nga min ti bracelet ko, Mare. Anya? Uun, Mare. Naimbag ko nam ata nakitak matla dagos. Sapay ada sentimental value da ito'y a bracelet kanyak. At ti tangdan mo, Mari Paula. Oh. Ay, nawaw. Da ito'y laang titangdan ko, Mare. Wen, Mare. Oh, apay ka di. Amangan ko nak no nagkamali ka lang, Mare. Ay, saan, Mare? Dahita talaga ti tangdan mo. 3,500 ko mati maawat ko, Mare. 7 days times 500, Mare. Ay, sumot lagayam 300 laang titangdan tayo, iti maysa nga aldaw, Mare. 7 days times 300. O, ke 2,100, Mare. Kaya't naasawan day ta, husto laang atin titkukin ka. Ay, nawaw. 500 per day titangdan tayo saan ay, Mare. Mare, nagbahalo ti kapanunutan ni sir, ta adu tayo ka no. Anya? Uy, di kan agreklamo, Mare. Tinapatag, adda tinaawat mo. Huh? Nakipurtiyak lat ako man iti sa bali, Mare. Ay apom, nagadulaki din na reklamo. Ti ko namkit de, awan pa iti pakipurdiaam. Pagyamanam kit di Mare. Ta adda mo tinaawat mo agunggunam. Ay, talaga day dyan, Mari Lulit. Di mo makonsinsya, mat. Nay, apay, anyat na pasamak anak ka. 2,100 lang tintud natangdan ko iti 7 nga aldaw, tatang. Anya? Tinangag ko asaritaan da ka ni Sir Beltran, 500 ti may isang aldaw, May. Ang 2,100 lang tintud na kanyak. Ay, didakil mo't ati kupit na no kastalang. Ay, wan tatang, doble-doble ti kupit na. Innam kami lang ang nagtrabaho. Ngam sa nga pulo ti imbaga na ka ni Sir. Tidakas na pa'y, kinasayan na ti 500 at ang danmi ko may ti may isang aldaw. Ay, una yan, di kasta nga aramid na siya tao. Ay, addan to aldaw na tatang. Awang babain na amang mangan iti nagbanugan ti sabali a tao. Adda ka din ni Sir Beltran, madam? Ay, nanak ko namlatakan niya ko, nakaw. Apay, anya ti masapul mo iti anak ko. Ay, adalaang man kayat ko sa ludsudan, nana. Ibagam noan niya. Ang mga numasong batak. Awan ngamin ni Beltran, tada tinapananda a lukar. Ay, kwa ngamin, nana. Kinasarita naktigayim ko, no kayat ko kano ti makipurdiya. Ikampanya mi kano ni Sir Beltran. Kahit Ita, nagtrabaho kami iti 7 nga aldaw. Innam kami anagiwaras iti pulyetos ken nangikabit iti tarpulin. Iti pa nagsusweldo, 300 per day lang matinted ni Mari Lulit kada kami. Ta nagbaliw kano ti panunot ni Sir Beltran. Jackpot siya na 300 lang ngamin. Nangag ko 500 per day tinagsaritaan kan ni Sir. talaga mo ta 500 ti may nga aldaw. Kaya't naasawan da ita. Kinupitan da kayo, ti kumariyo. Kunak tupay kat. Anya nga minantay ko nam itay. Inom kayo ang nagtrabaho iti lugar yaw. Ay, wen madam, innam kami ang nagtrabaho idi na palabas alawas. Sa nga pulo ka magkunan ni Lulay. Ay, inulbudan na kayo laang, madam. Dakkel di kupit na. Awan ko matibibiyang ko. Nasakit lang tinakam ko. Tadi na inted di husto at ang danme. Saan laang mo't nga iso ti mabambanog? Bayam, kasaritak to ni Beltran, maipapan iti day taabanag.
Ay, sa dino mo tinagapo ang manakaw. Itayan da Sir Beltran, tatang. Ay, nawaw. Di mo ibaga nga impulong mo, tigayim ba? Ay, kasta talaga tinaramid ko, tatang. Ay, unay ka na nako. Naguli magkalata ko man. Nasakit nga rin tinakam ko amang pampanunot, tatang. 7 nga aldaw nagtrabaho ak. Ngam sabali tinagnumar itinagrigatak. Ay, saan ang mabalintikas jay tatang? Maawatan ka. Nga maririn tumananday ta no maamuan ti kumarem. Asi ka tinangidano ni tibus na. Ay, natatang. Basol na matlaang no apay nga inaramid ko tikas jay. No inted na lahang ti usto at ang dan kong, di mayat ko ma. Adaman ti madlaw ko, nanang. Oh, anya day ta amadlaw mo, anak ko. Limabas kami iti lugar dalolit idagsapa. Kat nakita ka ba sitla ang tinaikabit at tarpulin? Diya ka mo no naiwaras da nga ta amin ti pulyetos, wano saan? Anya? Wen, diya ka mo na niya tinapasamak. Ti ko na kanyak. Aduda ang nagtrabaho idi napalabas sa lawas. Sa nga pulo da ka no. Ngamnukit kita kaslasaan mo't at trabaho ti sa nga pulo at tao day jay. Ay, nukasta. Pudno nga ron ti may imbaga ti kadwa na ang nagtrabaho. Anya tindanon da kada kayo, nanang. Ululbudan na kaday jay alulit, anak ko. Sana pudno asa nga pulo da ang nagtrabaho. Tasigon iti source ko, ket inom dalaang ang nagtrabaho, idi napalabas alawas. Anya? Saan laang aday ta, anak ko? 300 laang tiinted na tang dandag iti kadwa na ang nagtrabaho. 500 per day ti saritaan yaw. Saan ka day? Una yan. Saan mo't gaya mamapagtalkan day jay tao? Sabado inton bigat, anak ko. Kita tama nga no umawag kin ka, kaulbudan na ka. Bagbagaan mo't laang. Kasano laang ano, patsenda at 300 laang titangdanda iti may sangal daw. Ay, ang mga no si kapay ti madadaal, gapo iti aramid ti tao at tangtangdanam amang ikampanya ken ka. Hello, Lolit. Sir, mabalin nga umay ko alaon ti tangdan mi ita alawas? Una, umay ka lang dito balay. Ay, agyaman ako na, sir. Dusi kami ang nagtrabaho ita alawas, sir. Ibaga ako na atap no hamuyaw. Wen, basta umay ka lang dito'y balay, ta dito'y tan ngagsarita. Okay, sir. Umayak to, inton malam. Okay, bye. Talaga naturid day ta babae, anak ko. Bayan nyo lang, nanang. Kasaritak to itinalapat no umay dito'y balay. Sir, adakon. Ala, agtugaw ka, Lolit, tagsarita ta. Agyaman ak, sir. Pudno ka di tinadamag mi? 300 per day laeng kanot itid mo kadagiti kaduam nga kampanya. Ay, kwa, sir. Ibagam di pudno kanya, Lolit. Ay, uwan, sir. 500 per day ti saritaan ta. Saan ka di? Uwan, sir. Apay di ka nagtungpal. Ti ko nam kanupay, ket nagbabawi ak. Iso at 300 per day laangan. Saan lang nga day ti basol mo? Nainayo ng pay ti bilang dagiti nagtrabaho. Imbes nga innem kayo, sa nga pulo ti imbagam kanyak. Agasong nga day ta. Ay, pasensya kayon, sir. Limabas kami madlang iti lugaryo iti napalabas ng aldaw. Ket man manula ang titarpulin ko ana ikabit. Mang panagnaklaang, nga ululbutan na. Ay, pasensya kayon, sir. Nailaw anak lang. Bayan yaw, saan na maulit, sir? Talaga saanan na maulit. Ngamin, sukatan ka. Isardeng munti ag kampanya, tagsapula kiti kasukat mo. Siyak ti maibabain, no kasta ti galad mo. Ited mo matlang ti kurang asweldo dagiti kakadwam. Tapno malpasan ti saritaan. Jak kayat ti isyo.
Awanon ti pagtrabahuak, mare. Naragsak kan, iti naramid mo, ah. Ay nawaw, apay asyak ti pabasulang mare. Amok! Maisa ka kadagiti nagpulong kinisar. No siyak, jak ilibak dayta. Siyak ti may saan ang hidaanon kadakwada. Ha! Kunak tumat! Managapal ka! Ay, saan ka nga apalan, mare? Nasakit lang tinakam ko, takinupit mo titangdan mi kuma. Ti kunam ka nagbabawi ni Sir Beltran. Iso at 300 lang ti may saldaw. Ngam inuulbod gayam dayjay. Rungmob ka, mare. Naa! Ha! Adan to ti aldaw mo! Itad mo kay di ti kurang titangdan may. Sika lang arudan ti dakas ti aramid na. Sika pa'y ti kasta ti ugali na. Paginteresan mo tinagrigatan ti pada matao. Uray pupuutan, mare. Saan ka nga agprogreso iti biyag mo no kasta ti aramid mo? Na! Ha! Pagbabawyam day tangay naramid mo, kunak manay! Ay, awan ti pagbabawyak. Taawan dakas ngay naramid ko. Awan ti tawa ginundawayak, mare. Sigakit di ah. Kita ka inikat na kanti politiko abos mo. Kasta ngamin ka tigalad mo. Idad-down mo malaang ti tao nga ikam-kampanyam. Ay, nawaw! Aramidem no anya ti may parbeng. Di mo tagikwaan ti nagrigatan ti padam a tao. Ti para kini Juan kat para kini Juan laeng. Ti para kini Pedro kat para metlaeng kini Pedro. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.